imbaraga z'Imana niyo yari intwaro yageza yitwaza. Ijambo rya gatatu, Samsoni yabwiye umugore we ibanga ry'igisakuzo. Ngo asakuza barya baramube, arababwira ngo mu minsi 7 nimwica igisakuzo mbateye, nzobaha imyenda yo gukuranwa y'ibitare 30. Aho kandi namwe nikibananira namwe muzayimba. Ngo bararenyeganyega kirabananira, ngo barangize baravuga ngo dukoresha umugore we. Umugore utarataramiye Imana wo mu Filisitiya si ikigeragezo yari yarazanye. Haleluya! Amapepo karatuma mumena amabanga. Agakobwa k'agafilisitiya katataramiye Imana katigeze kavuga kuri ruga, katatanze za haleluya, kakamakiririsha gusa kuzuye abadayimoni. Samson amenera abadayimoni banga. Nimukomere kwibanga. Haleluya yeme. Inyana kuri kw'Imana. Nimukomere kwibanga. Ise bavuga mwisezerano ryawe. iseze ngaho koraho papa. Yagufatire gra twumva Imana. Rihaye risomwa hano ni Zaburi ya Dawidi y'Ijana murongo nuwa cyenda nyine. 119 umurongo nuwa 9 wonyine. Bibiliya yavuze ngo umusore azeza inzira ye ate, azayezesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Amen. Shimiye umwana avuye Muyinga aza akora iby'ubutwari kazi mu bitaramo byinshi nkunda kumubonamo. Umunsi umwe naranezerewe, umwuka arambwira ngo mubwire yandike ibyifuzo bimwe, ampa agapapuro gusa. Ndagira ngo wagiye ubona ibisubizo byabyo bya bimwe, kuko hari kimwe yari yambwiye ngo akeneye ko Imana imwagura mu mwuka, none amaze gutarama hatari hafi, sinzi nimba njyewe naragitekereje. Nawe uri ntwari kazi kandi ntukabireke, Imana ive guhera umugisha. Ko turaganira ngo se umusore azeza inzira ziwe gute kugira ngo zere dereri zitarimo sirikwi. Niki cyotuma inzira ze zera tizibemo ubucafu, tizibinyomza, zitunganye. Kandi iki gitondo ndabitondera ni dushaka tugende dusoma ariko twumve cyane, kandi turafashwa gusumba uko twoja muri za haleluya cyane. Dawidi yavuze ngo se umusore azezesha inzira ze ate. Ikintu cyera ni ikintu kiba cyakuweho umwanda. Iyo dushaka ko impuzu zacu zera barazimesura bakazikuraho imyanda. Twashaka ko imibiri yacu yera turayoga, turiyuhagira mu yindi mvugo ikera. Twashaka ko ibyombo byacu dukoresha mu mago n'ahandi bigira isuku, birozwa bigatungana. Dawidi nawe aravuga ngo ese ni gute umusore azeza inzira ze zikera pe. Cyatumye Dawidi avuga gutya uko yamenye ko inzira z'abasore zigenda zigira ubucafu bwinshi. Tiyapfuye guhanuka gusa ngo avuge ngo ese umusore azezesha inzira ze ati. Dawidi ni umusore Imana yahagurukije, ari inyigisho za Bibiliya zazivuga ngo ari hagati y'imyaka 16 na 18. Tuvuge ko yari nka 17 rero, yari muto. Kaba bose bahaye bakora ibi, hari abayifite hari n'abayirengeje. Nico gihe Imana imuhagurukije itumye Samweli ngo nagende kwa Esayi
yahabonye umwami. Ati kuko Sawuli yafuditse kandi umwami ngiye kuzakorana nawe ni umwana mutoya ufite imyaka mike. Imana yija kugukoresha ntiyita ku gihagararo, ntiyita ku myaka, ntiyita ku buranga, ntiyita kuwo uzi ushaka kwita. Imana gusa yita ku ijambo rimwe turi buje kuganira hariya. Bwana sifiwe. Dawidi ubuzima bwe bwari ubuzima bucakaye icyo gihe bwo mu ntama. Imana imutoranya yari yaragiye intama, ataba yari n'umuherezi, yari umwana w'umunani wa Esayi, yibereye mu biraro ngo azahangana no kuragira intama gusa, no kuzubakira ingo, no kuzikukira, no kuzikorera kirya igisabwe cyari cyo cyose. Kandi kuba umwungeri uzucafuka bacu. Abantu babaye abungeri bazi ubucafu bwo kuba umwungeri, baryama nabi, bakaruha, bakarara habi, bakambara ibicafuye. Nibwo bwari ubuzima bwa Dawidi. Ariko Imana umunsi Imana imutekerezaho ngo isimba ba Eliyabu niyo wari imfura mwa Esayi, na murumuna we Abinadabu no wa gatatu yari Shamu. Abo Imana irabasimba ngo ija gushaka umwami imukura mu kiraro. Amen. Jewe Imana izi ntangaza de ferme la proche. Imana nukuri kose yarantangaje. Izaya misesurura umuntu igasa nayi mukuye mu bishingwe. Niko Ana yaririmbye amaze kumbyara Samweli. Aravuga ngo Imana irantangaje, ngo erega Imana izayica igakiza, ngo izikenesha igakenura, ngo ikura umutindi ku cyavu, ngo ikamwicazanya n'ibikomangoma. Imana muririmbyi w'igiswahili ngo aje kunezeza aravuga ngo Mokozi aliniondoa porini, sasa natunzwa wapi haja? Shambani mwa Mungu, na sasa kwa mvua na jua la mbingu nami ninamzalia matunda. Imana izidukuririye ikatwicazanya n'abakomeye. Bwana sifiwe. Amen. Imana ntiyari yo gukinishwa ngo tuyifate uko dushaka. Imana si yo kujandagiraho, ni ikintu ufata ukavuga ngo mfashe ikintu gikomeye mu rugi wanje. Nzambwira abantu ngo Imana ndirampangura ngo mbabwire ubuhamya ushuhuda. Kandi sinobikora Imana itarampangura. Kugeza numvise ijwi ryayo rimbwira ati bwira abantu amateka. Dawidi Samuel ngo amare gushika abwira Yesayi ngo Imana ikeneye umwami hani wawe, mfite ihembe ry'amavuta naje kumwimika. Esayi yamavuga ngo ese yari uwundi si Eliyabu imfura yanje, kandi kurya uzubona imfura y'umuntu niyo maraso yawe ya mbere. Umuntu azayikunda mu rundi rwego. Nta abana bose umuntu arabakunda, nk'ababyeyi mwumva iyo mvuga bose arabakunda, ariko nta mwana uzunganya n'imfura y'umuntu, kuko na maraso yawe ya mbere watanze. Habe nubwo yo bafite ishusho yandi tuvuga ngo ni mubi, abamukurikira bakaba yamvuga muzamvuga ngo barasa n'abazungu, ariko imfura yawe urayikunda mu rundi rwego. Nico gituma imfura izirago. Ntawuzuraga uwo hagati, ntawuzuraga umuherezi. Habe nubwo wogira abana 20 umugabo azaje gucikana akavuga ngo nimumpamagarira imfura yanje. Zanibuka igihe papa yaragiye gupfa, twari tubanye, namugezeho ku munota wa nyuma akaraba yahembuka ari kumwe n'abandi, ati senga imva ntaragera ngaha, ati ko ndabona sinoruha ngenda senga imva ntaragera, niryo zina ryanje. Ndaruha mugezeho twamaranye icyumweru kimwe turasezerana ngo tumare gusezerana, aracikana. Hari abandi bari babanye nabo barumuna banje yari kuraga,
ariko gutya karaba yahembuka ngo sesenga imva ndaragara hano ngo mvuge irya nyuma ngende. Kubera iki? Imfura. Esayi yamazana Eliyabu ngo azane Eliyabu Samweli, ijwi rya maritibuka riravuga ngo yaye uwo si we nta bwami bumurimo. Ngo kandi mwebwe muzamureba uko ndahaye ndeba. Ko murareba ubuhangange bwa Eliyabu. Eliyabu yari mwiza. Ngo ariko njewe ko nditegereza mu mutima. Imana ikunda umutima mu bintu bine. Umutima ni ububiko, nimwe Imana izibika ijambo ryayo. Nico kigega, ni gara ya neno la Mungu, ni ikigega cy'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ukundi ribitse muri izi mpapuro, tuza turisoma tukaribika mu mutima. Muririmbyi aranezeza aravuga ngo maneno ya Mungu ni kwetu, ni chakula tena ni dawa ya roho, ni nguvu ya kusaidia Mkristo katika safari. Iyo twaririye tukarihaga, bico gihe tuzadushobora urugendo. Gituma Rwanda ni abasore ntibigeze bika hasi ngo basome ijambo. Jambo rya kabiri, umutima ni ububiko bw'amasezerano. Masezerano yacu ndiyanditse mu maje, abe nubwo ukandika mu majenda ayoshanyuka, ariko isezerano ryacu ryanditse mu mutima, ryanditse ku nkingi z'imitima. Nimuvuge ngo haleluya. Ijambo rya gatatu, imitima yacu ni ububiko bw'imbaraga za Mwuka Wera. Imbaraga z'Umwuka Wera ntiziba mu maboko, tiziba mu maguru kurya ngo birutse cyane, tiziba mu muhogo ngo baririmbye. Ikiza kituririmbisha, ikiduha kuvuga, ikiduha kwiruka, kiri mu mutima. Umutima ni ububiko bw'ubugingo. Tutatumye umwanditsi w'imigani avuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari mwe by'ubugingo bikomoka. Imana iravuga ngo Eliyabu ntafite umutima wobika ibanga ry'ubwami. Haleluya! Eliyabu ntafite ibanga, ntafite umutima wobika ibanga ry'ubwami. Bazana Shama ati we ni pi, bazana Abinadabu ati pi, n'abandi ngo aruhe Esayi. Esayi yarageze mu gihe cyo kwibagirwa ko agira uwundi. Samweli aramubaza ati sabana bawe naba atoyaye ari wagaherezi kabahe ngo karagiye intama atije kukaza titurya katarashaka. Hari umusore uzuhagarika amaraso y'abandi bantu atabonetse, materaniro ntiyonezerwa, ataraboneka famiye ntiyonezerwa, ataraboneka ijuru ntiriza rinezerwa, kubera ko hari Imana imuzi. Arakenewe uwo musore, niwe duhaye tuganira. Absence yiwe abantu bose baza bayibazaho, bakavuga ngo se naka ko dahaboneka muri iki cyicaro. Ari ube uzushakisha kuba bene uwo musore, absence yawe abantu bose baza bayibazaho, bavuga ati se ninde ubuze, ninde ubuze muri iki cyicaro, ninde ubuze ko duwaye tubona hari igihanga, habuze nde? Habuze wewe, kubera ko uri umusore ukenewe. Ariko uziko abasore bamwe yo babe no muri quartier akagenda akamara umwaka ntibamenye ko yagiye, kubera ko nta kintu na kimwe cyiza akenewe, ahubwo bakazavuga ati yazogumayo. Yagenda yazindutse yavuye mu rusengero, urusengero ndiruwe rumukumbura korari, ndi mukumbura abadamu, ndi bamukumbura abagabo, ndi bamukumbure pi, tibari banamenya ko yagiye. Yagaruka akazavuga ngo kuga, akazabona abantu ndi bamwitayeho ngo se ntimwari mwaramenye ko nazindutse. Barakuzi ni ikihe cyiza cyagaragazaga ko wagiye, icyicaro cyawe tikigeze kigaragara, ariko hari uzusohoka guke abantu bose bakabazanya ngo se nakari icyicaro ciwe n'igikorwa zakora, nta muntu wayo gishobora. Bibiliya yarambwiye ngo teturya Dawidi ataragera hanga,
tuja ku meza niko Samweli yavuze ngo ashika Imana ibwira Samweli ngo tora ihembe umwami arashitse ngo amare gushika amwimikisha amavuta. Amen. Amen. Dawidi ngo abagiye mu mugambi w'Imana. Ko turaganira ngo se niki ceza gishobora kweza inzira z'umusore. Nimugoroba twaravuze ngo ijambo rya mbere rizazeza inzira z'umusore nukubaha Imana akubaha n'abantu. Twavuze abatarubasha Imana uriya mwana w'ikiraro. Uyu mugoroba iki gitondo rero reka tuganire ijambo rya kabiri kizagituma umusore yeza inzira. Ngo ni hano hambwiye ngo ni kijana anayejua. Ni kuwa kijana anayejua kuchunga siri ya nguvu za Mungu ndani mwake. Nukuba ari umusore uzi kubika ibanga ry'imbaraga z'Imana. Ndi muruzi umusore ameze nka envelope ifunze. Umusore ameze nka envelope ifunze. Ikandi yifunze uwo muntu wese uyihaye yitegereza azagira ibanga, azagira amatsiko yo kumenya ikintu kiri muri iri envelope. Akazavuga atariko ntawo ishanyura niyo boyiguha ngo mpereza ngiyi envelope ushirire naka. Abantu bamwe batagira imitima ni bake boyishitsa batayifunguye ngo bayirungurukemo. Kubera ko iyifunze iteye amatsiko birenze. Umusore ubitse ibanga ameze nka envelope ateye amatsiko yo kumenyekana ngo bamenye uwo ari we. Wa musore we tukimenera ibanga uzugumu batera amatsiko. Mwabakobwa mwe muze muguma mutera abahunga amatsiko batagira imitima. Mwabahungu mwe muzoza muguma mutere ziriya nzerereza amatsiko batagira imitima. Bayoberwa uburiwe uzuvuga ngo ndi envelope ifunze. Igomba envelope zifungurwa n'uwo bayigeneye gusa. Siko muranyumvise? Navuze ngo uyu musi ndabitondera. Iyo envelope bayifungiyemo ikintu runaka kigenewe naka biba bikenewe ko ari we wenyine uzoyifungura akamenya ibanga riri muri rya envelope. Umusore mwiza nuzokomeza kuba envelope kugeza umunsi runaka bizaba ngombwa ko ibanga rye rimenyekana. Ariko apana kwifungura igihe kitaragera. Amen. Umusore ushaka kweza inzira ye neza abika ibanga mu mutima we. Erega n'abakuze, reka ngaruke n'abakuze kubika ibanga ni ngombwa. Nkunze kubabwira umudamu umwe baragambanye gutya mu muhana. Bagamba uwundi ngo bamare baraje bicaje undi bama bamubwira ububi bwanyana akati ariko gaturamugambye tukamubwira. Yama babwira ngo nje sinza mbika ibanga. Ubwo mwananiwe kuryibikamo jewe mukandi kanya ndarishitsa. Munaniwe kuryibikamo none ko muraza kumbwira ngo ndibabikire. Ati mwitegure ko mukandi kanya ndishitsa. Atayi wowe maye we uzoba udukoreye igitangaza yewe twari tukubwiye nk'inshuti. Toya uku mukandi kanya muraryumva ryashitse mu gihe mwananiwe kuryibikamo mukaza kuri ndibikiza kuri mbitsamo mukandi kanya gatoya ndaba narivuze. Baza basigara basaba imbabazi. Erega n'umugabo agirwa nibanga. Umugore agirwa nibanga. Umusore agirwa nibanga. Uzoza wumva kuri envelope ifunze. Amen. Niwifungura tuzobuka icejeje inzira zawe. Oya. Hano mu gitabo cy'abacamanza hazavuga Samson. Samsoni yavukanye imbaraga karemano. Apana ndiyagiye mu butayu ngo yuzuzwe ngo akora amafungo Imana imuha imbaraga. Oya.
nta mazi yapfukamyemwo ngo karashaka imbaraga, nta cyumba yarayemo ngo karagishaka, nta musozi yiriweho. Ni imbaraga karemano. Imana ibwira Mukamanowa ngo wari ingumba ariko ugiye kuzobyara, ariko uzobyara ni umunaziri ku bintu bitatu. Ni umunaziri, araziririje. Hari ibintu bitatu atagomba kuzakora, kandi iryo ni ibanga agomba kuzabika kugira ngo azomugire umwami wa Isiraheli. Ijambo rya mbere ngo asilewe mu vinyo, ntakanywe igisindisha. Ariko uzi umusore w'umusinzi ingene atari mwiza. Umusore wakaborerwe ingene ateye igisuzugurira urugo, ingene ateye igisuzugurira ababyeyi, ingene azashavuza ababyeyi be, ingene ababyeyi bagendana ibikomere. Imana ibwira Mukamanowa ngo Samusoni ntakanywe ibisindisha. Mwa basore mwe niba mushaka kweza inzira zanyu, mwirinde ibisindisha. Erega ntacyo binamaze, ni ibiyayura mutwe kandi birimo konona imbaraga z'abasore. Bwana sifiwe. Amen. Champa mukazanumva neza. Ubusore bwanyu mububike muri envelope, ntimupfe kwishanyuza gusa ibidashitse. Gusinda ntibigezweho, nibwo buzima bwa nyuma buhekera ubundi. Kuba umusinzi ni ubuzima bwa nyuma buhekera ubundi buzima. Ni n'ubuzima bupfuye, uzusa naho uri umuntu ariko utakiri umuntu. Se noneho sinsohoka bantera amabuye. Ariko uzi nk'umuntu kubaho aza yiba mu rugo iwiwe, ndimo kubabona abasinzi, akaza yiba mu rugo, akama yiba agafu cyangwa agaceri ngo agiye kukanywa. Reka gaho nabona agafaranga, umugore azasigara abaza ifaranga za tibaziyo. Uri inusu n'inkinusu y'umuntu utakibaho. Mwirinde ibisindisha, kandi ibisindisha biri mu gusindisha abasore ni byinshi. Biriya byose byagize abasore birabayayura imitwe, ubu abantu bari mu kugenda basa n'abasazeho kubera gusinda. Umusore w'umusinzi ntagira intego y'ubuzima. Twatibutse mu buzima busanzwe tumaze tureke Bibiliya. Umusore w'umusinzi ntagira akazoza kejo, nibo bananiwe n'ishuri, ntiyocuruza, ntiyogira gute, nukugira gutya gusa bwakeye bwije. None mwebwe ino ntibari mu kurara hanze, kwamusanga yaraye hanze. Nigeze kubona igihe kimwe umusore umwe asinda kandi yaratarashaka, aragenda aranywa arasinda inzoga zimushitsa mu rundi rwego, yamaza mu muhanda hagati ngo amare gushika hari ruguru, ngo amare gushika yamarya amacuramye. Buraca mu gitondo umwicuriye wese bati naka yapfuye, umwicuriye wese bati naka yapfuye, uyu muhanda wose wamuvuza induru. Barazaga baje kurengeza intumbi ngo bamukoreho, babona nyina arazanzahutse, aracyari mu birare, yapfuye. Nyina na se bakorwa n'isoni. Tekereza kubyuka mu gitondo ugasanga umwana wawe aryamye mu muhanda hagati acuramye. Ese ukuntu uwo ntasa naho yapfuye? Imana ibwira Mukamanowa iramubwira ngo umwana uzobyara
ngo azirinde ibisindisha, kuko naja mu bisindisha azamena ibanga mubitsemo. Kurya umusinzi ntagira ibanga, aza yama yividura nako woba waramubitsemo nakakavuga. Ica kabiri umusinzi agira isuku nke, ni umucafu, ntiyoga ntamesa, akagera mu rwego rwo kunuka. Tekereza kunuka uri muzima, ko zanuka intumbi, tekereza kunuka uri muzima. Ese ko mbabwiye nabi? Simwe mwantumye, mwebwe mwamushaka ngo bamakubita igisimba gusa tubisine. Reka dutegura akazoza kacu kejo, kandi akazoza kacu kejo nukuba dufite ibanga ry'ubuzima. Tweze Imana icyubahiro ba semeni, haleluya, Amen. niko kuzima. Mbere musuhuke mikrofoni, araja kundirimbira ngo vijana wa Afrika ndizo nguvu za Afrika, lakini wengi wameziharibu. Ariko uzingene umusinzi agira imbaraga nke z'umubiri, ntarira ku gihe, ukamusanga yabaye umugozi ariko aragenda ahaye yitega, karagenda ahaye ahenango. Ikindi kibaranga bubahabuke, bazi kubahuka, yemwe bazi kubahuka mu rwego. Ntagira uwatinya ntiyo tinya nyirabukwe, ntiyo tinya sebukwe, ntagifite ubwo bwenge. Ntatinya bamukuriye, ntatinya abanyacubahiro, kubera ko hakili yake imemuruka, ubwenge bwaragurutse, ntakigira ubwenge bw'abantu. Ikindi bagira bazi gusabiriza, ni bakalomba lomba. Ayo nabi cyane. Bazi gusabiriza, kandi ni ingeso mbi gusabiriza uri umusore cyangwa uri umugabo. Wazibona uhaye uyitambukira agasaba uwazi, agasaba n'uwatazi. Ni mwisonere, twubaka akazoza kacu kejo, kugira ngo muzavemo abatware n'aba, muzavemo ababishopo n'abapotre, muzavemo abaririmbyi baririmba ijuru rya data rigakinguka. Nukuba mwari bistemwe imbaraga z'umwuka wera, ntimwimenera ibanga. Ariko yewe uzi ikindi kintu bagira, nta muntu uzashiruka amakenga, habe n'uwo babanye mu rugo. Nimba ari uwubatse azayamabana n'umugore amugira amakenga iteka, nindambika kantu singa sanga, ugaza usanga umugore azagendana ifunguzo, ninga kurya kutunze gihuga. Ese murayibuka gihuga bavye? Ruguru bagaza nk'ihene yiba ngo ni gihuga, kandi zose bakaza mazita za gihuga. Ariko gihuga muzinge niza yiba, ngo bana none musiga mudakinze gihuga ironga. Akaza asa n'utunze gihuga mu nzu. Ariko nanone umuntu yosenga akavuga ngo ijuru rimujane, ese naryo ganti ryo mwakira. Ikindi kintu kibi cy'umusinzi, agira urupfu rubi, agira urupfu rubi. Ariko uzi gupfa ntuherekezwe n'abera ngo baririmbe bavuge ngo kuri wa munsi tuzazukaho, bakama bakurura. Jewe nigeze kumubona, bama bakurura, leta irakurura, ikanisa ryanze guhamba, leta irakurura, kandi udambwe gani kanisa hambwa na leta, leta irakururira jana ihanurira mumva. Ikiriyo abantu bakaza baburi ko bakifata. Mwite ku iherezo ryanyu. Haleluya, haleluya. Mwite ku iherezo ryanyu, kandi iherezo ritegurwa none.
hari nimugoroba unaniwe bagufashe hada kurikizwa amategeko igestemani warunaniwe ariko byari ngombwa ngo mveyo byari ngombwa ko ncungurwa bagukubise bakora inkoni ibabaza bakwambitse ubusa bakuraga ibinyoma baragushinyagurira Yesu we kandi bakubeshera twese Imana icyubahiro samani haleluya 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 bima asinzi bagira iherezo niba hari umugabo warenganye ku bwanje Yesu yararenganye tuzosengera abasore yafashwe n'abatambyi bakuru mu mwanya wa polisi mbega akarengane yakubiswe inkoni ataratsindwa n'urubanza ntabyo ntibyari byemewe samani haleluya here de la so mani hibas asilo nimutunganye ubusore bwanyu kandi inzira zacu ngo tuzezeshe kubika ibanga gica Imana nta musore waremewe kuba mayibo nta musore waremewe gusabiriza nta musore waremewe iherezo ribi ni amahitamo yawe mabi ni wowe wabihisemo. Jambo rya kabiri Imana ibwira Manowa na Mukamanowa irababwira ngo uwo muhungu nzobaha ngo ntakiyogosheshe kuko ngo mu musatsi we nimo harimo imbaraga. Namara Samusoni yifunge be envelope ntakavuga izo mbaraga aho zihishe. Samusoni ijambo rya gatatu ngo ntagakore ku ntumbi ni munaziri ngaye magambo atatu Imana yamubujije ntakanywe vino ntakiyogosheshe ntagakore ku ntumbi ahasigaye mubitse mu ibanga ry'ubwami niwe uzategeka Isiraheli. Komera ku ibanga yewe kandi rimbira ngo Afrika jana wengi ni walevi yego wengine ni malaya wengine wao ni umbea wavunja nyumba za wengine. Vijana wengi ni walevi wengine ni malaya wengine wao ni umbea wavunja nyumba za wengine. Vijana wengi nizo nguvu za Afrika lakini wengi wanaziharibu. Wavuta bangi, wavuta sigara ni wanani? Ni vijana wa Afrika Vijana wengi nizo nguvu za Afrika lakini wengi wanaziharibu. Haleluya haleluya haleluya. Musore bwawe ni wabaye ubwono nawe ine develete stop lepes dopela crash duzagao wabwononesheje inzoga wabwonesheje uburaya cyangwa wiyikishije ubusuma kandi Imana yari hari banga Imana yari kubitse niwe wishanyurira rya envelope nababwiye umena ibanga ryari riyihishe muri ubusore bwawe. Bonde lako Bwana wa majeshi. Imana ihimbazwe Blue desilao kabisa dhambi zako za kisiri ni sumu sana kuliko
ukimwi. Usipotubu uache haraka, pole pole zitakumaliza. Zambi zako za kisirisiri ni sumu sana kuliko ukimwi. Usipotubu uache haraka, pole pole zitakumaliza. Wasemeni chumiro, semeni haleluya. Haleluya, haleluya. Alo. Shimwe. Imana ihimbaza. Manira gahoraho. Ariko ko ndumva Imana bacu. Monde tao. Otuma twerekwe. Neno la Mungu tamu. Ngwarangiza Samsoni. Reka mbabwire intambwe zirindwi Samsoni yateye zo kumena ibanga rya Samsoni we. Mbabwire intambwe zirindwi Samsoni yateye zo kumena ibanga. Ni wisanga muri imwe yikosore, ni wisanga muri zibiri zikosore. Intambwe ya mbere ngo abenguka umukobwa wo mu Filisitiya witimuna. Kandi mu Bisiraheli cyari kizira umwisiraheli gushaka umunyamahanga akazi. Ngaya nimufate Bibiliya musome. Aho. Abacamanza 14 umurongo wa mbere mugere ku wa 4. Abacamanza umusomyi mwiza nadusomera Abacamanza 14 umurongo wa mbere agere ku wa 4. Ele forpera ngahoda Abacamanza murongo wa 14 gice cya 14 umurongo wa mbere ugeze ku wa 4. Bibiliya iravuze ngo nuko Samsoni aramanuka. Samsoni aramanuka ajitimuna abona umukobwa wo mu bakobwa b'Abafilisitiya. Yego. Maze arazamuka abwira se na nyina ati nabengutse umukobwa Ego itimuna wo mu bakobwa b'Abafilisitiya. None mu munsi abire. Nuko se na nyina baramubaza bati nico mpashaka, mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu? Nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bwoko bwacu bwose byatuma uje gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Samsoni abwira se ati sabira uwo kuko ari we nkunda cyane. Rekeraho ngaho. Amen. Igihe uzaja gukora iby'umutima utemezanya n'ababyeyi bawe. Abisiraheli cyari ikizira ku banyamahanga, ariko Samsoni ngo intambwe ya mbere yo kumena ibanga aje gushaka uwo mukobwa ari ikizira mu Bisiraheli. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngiyi intambwe ya mbere yateye. Reka nihute. Intambwe ya kabiri, mu minsi 7 y'ubukwe yanyoye vino yica ubunaziri bwe. Katika siku 7 za arusi alikunywa vinyo yica ubunaziri bwiwe. Twavuze ngo Imana yari yarabwiye nyina ngo ntakagire gute, ntakanywe vino. Noneho ngo amare wa mukobwa bamwemezanyamo na se kuko yavuze ngo aramukunda, nta kundi yari mukugira. Ubu nyine wundi bigare nta bahungu ubu nyine gabagisabirwa n'ababyeyi, sibo bonyine. Asigaye yakuzanira ifoto ngo nguyu mu fiance, wagira ngo urakarakaza toya n'uyu nahisemo. Niho tugeze twese abaye bashingira ubunyine, tiwovuga ngo A, tiwovuga ngo B. Nakunze sawa, genda mwubakana. Base baraceceka ngo amare gushika bacuza ubukwe. Bari bagira imigenzo yabo mbere yuko bazana umukobwa. Umuhungu yageze agenda kwa sebukwe, yamara bakamuhereza umugore wiwe bakabana, bakamuha n'abandi babana. Ngo yari abana n'abahungu 30. Muri iyo minsi 7 anywa inzoga. Mu bukwe anywa inzoga. Ako tumwafasha ngo tuzange inzoga ba muremeye mwarazanze. Avuze pasiteri hariya muremeye tuzange. Akera bacecetse banyo bareba nabo baraguma gusa baramirimira.
Samusoni ngo atangira gukinisha ibanga Imana yamushizemo. Mwebwe mwemeye tuzireke? Twaraziretse. Mwaraziretse asante. Bari abo nubundi bararoha ndi muremera pipipi. Mu minsi 7 Samusoni nganywa inzoga. Samusoni we. Ngo azinyweshwa n'urugomo rw'abaramubi. Ariko nasanze urugomo ni rubi. Dufite abantu bari mu kunywa inzoga batagira ifaranga zo gusaba. Cyangwa abandi bakazimunywesha kubera kumubembereza kandi mureke mbabwire bari mu kumara kubona hariho Imana yakubitsemo. Bakakugira inshuti. Bakama bagukurura bakakuvuga ko bagukunda, tugende tuje kugusororera, bagahera kuri ji bakagera kuri tangawizi. Tangawizi nakaji kisumbuye iyo ukubise katungahe mu mutwe azamagira nkuko katangawizi kariya. Zambasetsa ko umugabo umwe yakubise katungahe ngo ashike tegereza umugore we ati kuva none niho nkikumenya kandi bamaranye imyaka. Yava kuri ako ngako akaja kuri mukuru wako akanywa kakandi kari gazoke bakanywa kari gazoke sinyizi yo nono niyi agakomeza agakura bwacu umuntu akamagenda akamukubitira iceri na brusheti nuko agahe nanguka ngo ko barashaka sante sanga atangiye gucubira inda niki ati wewe ntuzi bigezweho ikigezweho no guhimbaza Imana tukayiramya cyonyine ibindi barakubesha. Kuragira gute ko birakumara imbaraga zawe ugatangira kuzitanga. Biriya byicaro umugende mu bivemo uzicarane n'umusoro wayo usenga Imana uzogukurura akakubwira ngo tuje gutaramira Imana tuje gutangaza haleluya uzamumukurikira ariko uzogukurikira ngo ngwino nje kugusororera ngo uri inshuti uzomenya ko haya guteresha intambwe ya mbere yo kugira ngo umenye ibanga rikurimo. Kandi si inshuti ikijijwe. Amen. Ijambo rya gatatu Samusoni yabwiye umugore we ibanga ry'igisakuzo ngo asakuza barya baramube arababwira ngo mu minsi 7 nimwica igisakuzo mbateye nzobaha imyenda yo gukuranwa y'ibitare 30 aho kandi namwe nikibananira namwe muzayimba ngo bararenyeganyega kirabananira ngo barangize baravuga ngo dukoresha umugore we. Umugore utarataramiye Imana wo mu Filisitiya si ikigeragezo yari yarazanye. Ngaye dusomere muso 14-16 bacamanza wamukomeza bacamanza nibo dusoma 14-16 bere ku 17. Bibiliya iravuze ngo nuko muka Samusoni aho amuririra imbere ariko banyira mama bagira amahimba mwoga cwamwe baramubembereza ati mbwira igisakuzanwa wateye baramubanje bahebuye ngo akabona Samusoni ndazindi imbaraga zo mwica akamarira mu maso yiwe agatonyanza amusoza komeza aramubwira ati uranyanze tukunze kuko washakuje bene wacu ntukimbwire. Samusoni aramubwira ati sinabibwiye data na mama yego none mbikubwire komeza wike hepfo 17. Arangiza iyo minsi 7 aho amuririra imbere. Tekereza umuntu kurira iminsi 7 ariko shitani nimuvuga ngo shitani
shitani ni gito arira iminsi 7 kubwo kugira ngo amenye ibanga Samusoni yihishemo ry'igisakuzo yateye baramubiba. Komeza. Bakiri mu bukwe maze ku munsi wa 7 arabimubwira. Reka najyo naza nshaka. Imana igwereza umugisha cyane. Ararira umunsi wa mbere, rirarenga umunsi wa 2, rirarenga umunsi wa 3. Mbwira icyo wahishe basaza banje. Nabo baciye muri mushiki wabo. Ati nta handi twokura igisubizo cy'iki gisakuzo cyaratunaniye. Mushiki wabo nabo ngo aganirize Samusoni, asanga Samusoni aracyakinze. Noneho ngo akoresha intwaro yo kurira. ariko intwaro yo maririra akomeye mu gacwa. Nimwikomerere mwabasore mwe, nimwikomeze nubwo bari mu kubaririra mu maso. Amen. Amina. Wewe ndi bari mukuza bakaguhungura se bakakubwira ko umusore mwiza ari wowe ugezweho turagukunda ukamutobora ibanga. Envelope kayishanyura ngo bagushekereye. Noneho murasohoka muvuga ati si ibintu duhuye nabyo. Bagushekereye kamumena ibanga ngo aramushekerera araruha akazavuga ati Samusoni arabanza arikomeza ati kintu ntabwiye papa na mama, wewe mbikubwire. None wewe mbikubwire. Ati nzorira uruhu bivuge. Samusoni ngo arebe umugore yagowe n'amarira. Amena ibanga arakimubwira. Muze muvuga ngo habe n'ugurira ukakoboka. Sinkubwira ibanga ariko yaba mworyumvise ngene nzandyumva mukarikomeraho ngene ntekereza noriko naje ndikomeyeho kugira ngo tuba abantu beza bahaye barera kazoza kejo. Iba gukomera ku ibanga birakenewe. Umuntu wese sukuza gusa ngo yamba kuvogera gusome. Numara nawe wama wividura uvuga ibikurimo. Gakobwa kakafilisitiya kuzuye abadayimoni kararira. Agiwawa. Adahayarizwa n'urukundo pi amapepo. Haleluya! Amapepo karatuma mumena amabanga. Agakobwa kagafilisitiya katataramiye Imana. Katigeze kavuga kuri ruga. Katatanze za haleluya. Kakamukiririsha gusa kuzuye abadayimoni. Samusoni amenera abadayimoni banga. Nimukomere kwibanga. Haleluya yeme. Inyana kuri kwimana. Nimukomere kwibanga. Ise bavuga musezerano ryawe. Iseze ngaho koraho papa. Yakufatire twumva Imana. Igitabo cibwami handitse amazina Abeli na Inoki, Aburahamu na Mose. Isezerano ryawe twakomeje kuribamo twe n'abasogokuru Bese mani chimeno. Haleluya! Komere kwibanga tureke kuvuga mabanga mu badayimoni. Samusoni ngo amena ibanga. Avuga igisakuzo wa mukobwa nabaje kukibwira abasaza be. Muko Samusoni amena ibanga. Iyo ni intambwe yakanga twara tuvuze ya gatatu yari hayimuganisha kugira ngo arunduke burundu. Kugantarapfa. Baracyaye bamugenda bamukura kuri kamwe. Bamukura niko sitani azagira. None azagukura kuraka, ejo akagukura kuraka, ejo akagukurira ihame, ejo akagukura kuri yaruha neza. Turaja kurangiza twogoshe Samusoni asigara ari hoho. Kandi yarigeze kuba hari umusore ugezwe. Musore w'umunaziri. Turaja kumusiga. Tumuhinduye poto kubera ko yimeneye ibanga. Nta wundi wari menye, niwe wari kimene. Tambwe ya kane yaraye mu nzu y'amarayi Gaza. Muzoza mumenya naho mutorera. Uri mu gutorera kwande? Ese yo mvugo murabifite gutorera hajya.
muzamutembera abasore bazavuga ngo batembereye baramukanyije basuranye muzamusurana kwa bande bataye n'abamaye araho muzosurana bakabasura nabi musumwe ngo bumwirire yama yinjira mu nzu ya maraya araryama ngayisoma 14 aho mu nzu ya maraya 16 umurongo wa mbere 16 Igaza. Samusoni aja Igaza, ashigaza abonayo umugore wa maraya. Yego. Yinjiriwe. Abigaza babwirwa ngo Samusoni ageze hano. Yego. Baramugota. Nushaka ureka aho ngaho. Aho nta ujumbe mfite ujumbe ivuga ngo intambwe ya kane yateye. Nuko yaraye mu nzu ya maraya kandi hari hayandi mazu. Kurya yarahaye asotera intambwe ya nyuma. Nushesha na wa wundi ruhebwa bazatangira kugukeka kandi ibyo bazogukeka nyuma bizakujaho. No muhana wari wuzuye amazu niki cyatumye aja kurara mu nzu ya maraya ariko yaranagira n'ubwoba buke. Muzobyirinde bamaye namwe badahemwe muzirinde. Abo bantu bagira ingeso mbi cyane. Urayi wabo tiwo hava amahoro batakubibye mu ingeso mbi. Amen. Nushaka tukabagira inshuti. Atagiye kutwekira ubushuti ubwo si ubushuti. Gushudika nabe nabo ngabo. Ubwo si ubushuti. Nuhatinda. Mwenko kuyitinza hanti ziyasiga. Nuhatinda nawe hari ibyo uzohasiga ntuzohavura muzima. Envelope yawe uzosigwa ishanywe. Irya gatanu ngo abenguka Delila. Abenguka Delila. Samson abenguka Delila. Ngiye kugeza ku jambo rizari baga umutima waje. Samson abenguka Delila. Ngaye soma abacamanza 16 no kuri 4. Bibiliya iravuze ngo hanyuma y'ibyo abenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka witwaga Delila. Abatware b'Abafilisitiya basanga uwo mugore baramubwira bati umuhende ubwenge. Ugira gutasubiraho da. Umuhende ubwenge. Banzu wagarane za Bibiliya zanyu niko zavuze. Ugira gute umuhende ubwenge. Tufite ikirundi ma. Somera numve nacyo ni bariko kivuga. Bibiliya ye. Shofe. Ngani basoma aho twumve ngene yavuze. 16:4. 16:4 haravuga ngo hanyuma y'ivyo agomwa umugore yitwa Delila yaba kumwonga Soreki 5 bazaba ku misozi se baba kumwonga komeza ariko maze abaganwa b'Abafilisitiya baja iyuwo mugore ari baramubarira bati genda umuhendahende umenye aho inkomezi ziwe nyinshi zipfa. Ngo ariko nejejwe nako ngako ngo yaraba kumwonga nyine yaraba kumwonga nabo yo bimusozi se tibazaba mu gisagara nimuve kumyonga. Ndirimbira musuko uko wumva. Samusoni tatwaro yitwazaga yagendaga yiringi imbaraga z'umwuka. Haleluya Yesu. Yagendaga yiringi imbaraga z'umwuka. Nizo zamuheshaga gutsinda Abafilisitiya. Nizo zamuheshaga gutsinda Abafilisitiya. Wese bari cyuiro. Haleluya haleluya. Tatwaro yaragira
muri we hari ibanga ry'imbaraga z'Imana. Niyo yari intwaro yageza yitwaza. Ete fermera bros. Haleluya Yesu. Neza zamuheshaga gutsinda Abafilisitiya. Neza zamuheshaga gutsinda Abafilisitiya. Reka mbabwire. Kohereza Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Samusoni icyo gihe ngo yaragifunze, yarakiri muri ambaraje atarayishanyura, baza bakarakara bakayoberwa ikimubamo cyamaze Abafilisitiya. Bakabaza ngo sibanga riri muri Samusoni tworikurahe. Yaragifite kode batarame. Amen. Ariko kode yo kwica Samusoni ngo yavuye ku mwonga. Ngo amare abatware b'Abafilisitiya 5 baramubwira ngo gende umuhende ubwenge. Buri Mufilisiti, buri mwami mutanga umutware azoza guha ibice by'ifeza 100 ngo barakoranyije bose bageza amafaranga ibice by'ifeza 550. Umuntu wese azomuhereza ibice by'ifeza 1,100. 1,100 da. Ibice by'ifeza 1,100 bagereje 5,500 ngo bagure iri envelope, bamenye iri ya mot de passe Samusoni yari yarahishe. Niyo bari ko bashaka mot de passe y'ubusore bwawe. Bari mu abadayimoni bari mu kuyikorera contribution, bagahuza mu cyango kugira ngo bayimenye. Mot de passe y'ubusore bwawe, abadayimoni bari mu guhuza amafaranga kugira ngo bayimenye. Bakagusororera, bakakubwira ko tugukunda, bakakubwira ko utazutwegera, bakakubwira ko nawe sizi yuba muntu uzumenye ibigezweho. Uko woza tugasabana, bo kugurira ikirato, bo kugurira agakoti keza, bo kugurira ikanzu ryiza. Ariko yabashakisha mot de passe kugira ngo iri envelope bayishanye. Samusoni yaragifunze wese. Kandi baravuga ngo mu muhende ubwenge. Abadayimoni bagira ubwenge bukomeye. Yakobo yarabuvuze ari mu isura 13. Mu isura ya 3 no ku 17 Yakobo aravuga ngo nimba muhorana amakimbira nakaze mugahorana intonganya, ngo ndimugabyiratane ngo mubeshere ukuri, ngo ubwo sibwo bwenge bwamanutse buvuye mu ijuru. Ariko aravuga ngo hari ubwenge bumanuka buvuye mu ijuru. Ubwo nibwo abasore bagomba gutunga. Ariko aravuga ngo ubwo n'ubwisi ndetse n'ubw'inyamaswa abantu ni n'ubwo abadayimoni. Yego. Hari ubwenge bw'abadayimoni. Ni buriya buri mu gushaka kukwambura ubusore bwawe. Iyo ukiri umusore mwiza wayo uhimbaza Imana ukayiramya. Iyo mot de passe bari mu kuyishaka. Niki gitumuri ya mukobwa ari mu kubyina cyane tukanezerwa, amateraniro agafashwa ba. Iriya mot de passe tuyishake, tuzoyikuremo. Niki gitumari mu gutanga haleluya ibitangaza bika. Iyo mot de passe kirashakishwa. Niki kiza kimwereza ziriya mbaraga zo gufata abazimu wa. Iyo mot de passe kirashakishwa. Bazoguha ifaranga n'izindi kugira ngo wimenere mot de passe. Mwabaririnzi mwe bazoguha amafaranga n'ayandi kugira ngo uwivugire mot de passe yawe wenyine. Ariko nimureke dushireho kode. Nibazoza bashika akarakara bashika ati kode yiwe nta muntu uyizi. Tubaka guhende gurutoki rwawe rufyonde rubereke ngo nza ncanga canga amaze tugasenya abazimu. Tusimani icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Bi pao. Pes. La fostapo. Desalame. Akono bisimbaraga zo. Manishimwe cyane. Tambuka hano. Tambuka bacurange. Nubundi bukobwa nka butatu hariya. Mwama mwiruka vuba vuba. Bacurangire. Nyagisu iruka.
Thank you.